Kuliah ni fibro te hakan ka video mentang ngan peni ya pi kumno ban page admit card ane ka status admit card admit card ane status admit card nam ta ka SSC GD kadai nam ta itu kena ge bel apply nam ta ka ne ka SSC GD arajar apply tama exam bade kadai arajar sau te kumno ban page mar ba exam kadai hone banai feb hi ki arpo hanang te ban tip kadai kanu tarik ban yo ban download dengan sepenuhnya yang ne detail menu ban check kita ki admit card jong pi ne ka status admit card jong pi te menta kalong menta pada kalak ban nampat yo ya admit card dari pilak ban tip pada ya ka tarik exam jong ade ngan sepenuhnya yang ne ngan sabur ya ka direct link ke ban point bi check do yu te kane ka page kawan lada pi let support official website tena ka official website lada pi ai ya kane ka desktop site mà đã klik desktop site kan sa mi kum ni te klik admit card kiwi ki exam ru la tap kam nam ta ka kane ka SSC te phila ban page nang te ndal klik admit card te ka sami kini te dan ne la po pada pi nomor ba ngide jo not east te kade ka not eastern region ndal ada not klik not eastern region here siapa yang ne kalau pen email ki update ki barang update kane ka status and admit card kane mo status and admit card for constable GD in Central Armed Police Force CAPF SF Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2024 examination kale urjar sau te sakan mau kane la pen min du shpo tang ma ka slam hawan yu kam la ban page tang la ban page te la poi nang ne dengan sabu ro ka direct link jong kane hi pin la klik ka link po description bang abu kan poi direct be hang ne Desa klik here, ada batangnya itu klik here. Dan ndal ada apply klik here, gasami kumne mo status and admit card. Dan nomor ngam don nomor jonglo kiba register ne ki date of birth ba apply nam tak SSC GD arjar sau. Te kendala poi lam ne de bisa type hang ne kan. La don ki nomor kapor ba ki apply la don registration. La ne la don fill up nai date of birth la ne la don gitu ru. Kadang option biang filap nai roll number date of birth klik tu la film don gitu ro ai karteng ba date of birth desa klik to know registration ID mantip te hapo ode ndal ada pendap gitu kawai ni gini mau pendap la pendap sami apo kan sami kan di registration number roll number name gender date of birth exam date kan trik exam ko jong phi reporting time exam city hangno ka jaka te sakan mau kan satho ang tu mo lano banyo ban download markane kanang data ka status man pen EP te ngin satho ka tarik hang tu ba kata ka tarik la ban download ya ka admit card ka jong pi kane nang data ka status admit card te sakan mau ban check ya ki admit card jong pi nam ta kitu ki khana samla ki apply nam ta ka SSC GD tangkap ni hi ka jong penting ma try pi la sai te yang sabu ikane ka link hapo ka description sa klik direct tu kalau elam direct tangini ki jong penting kuliah